A dneska si ho musím vyhoniť aspoň. Aby som byl klidný, dneska som si ho nehonil, ale musím si to spraviť dneska aj naozaj skutečne. A co? A Janča Dlaňová je dobrá. A víte, aké je to dobre, keď sa ide chlap vyhoniť, tak keď už ide sa vyprskať, pora fajnovo, krásne niečo, úžasné. A keď sa vyprskám, zaspím jak barán. Ale nad ranem sa mi to zas postaví, no tak musím zas mu dať za uši. Tak co už? Ale však aj vy chlapci mladí to robíte, nesmejte sa. Aj vy to robíte, nie že ne. Ste v izbe zavrití sami, keď spíte, a len si idete fajnovo. 1, 2, 3, 3. I papej, pekne, no, mlíčko, papej, bude zarypinkaná. Krásnučka budeš, áno. Tak, moje hezká, krásná holka. A pritom by som si pustil ešte české porno party. A jedeme. Áno. A šamala he, šamala ha.